Sanibona sizwe sasemzansi. Yazi ngithi angibhodle la. Kukhona nje into engangiphethe kahle futhi nje enginyanyisayo nje. Yazi lo mfana lo okuthi umthandeni. Kahle kahle angimazi ukuthi ucabanga ukuthi ngiyini mina la kuye. Yabo. Lo mfana lo usukela ingane yami wayithuka. Waqhamba manga wathi uyikhulisile. Yabo. Emva kwalokho omama abahlola lengane le bayithatha bayoyihlola befuna ukuthola isiqiniseko sokuthi lo dodo okhulunywayo lo mfana ukhona ngempela yini yabo babethola ukuthi awukho labo mama laba bavule icala wajika lo mfana lo wathi mina ongimvulele icala engiqambela amanga bangeke mina ngimvulele lo mfana icala ngalokho ngoba ngiyamazi ukuthi ingqondo yakhe isebenza kanjani lokho indangenakho lokho akanakho nje sidalo yabo ngoba ngangazi ukuthi mangingamvulela icala vele lizomudla ngoba uyekhuluma umbhedo lento ayekhuluma wayazi kahle naye ukuthi ayikho yabo so kamiyeka mina ngathi ngakhuluma nezinduna ngathi ngicela sizicime leli cala leli singaqhubeki nalo ngoba ngibalekela ukuthi lengane le bengisenhlelweni zokuyemulisa yabo ngazi kahle ukuthi ngizothi mase ngiyemulisa nesehliwe icala ajika aqamba amanga athi ngiyemulisa ngeenkomo zakhe lo ngiyemulisa ngemali yakhe so isona sizathu esangenza ukuthi ngithe induneni asetikhansele leli cala yabo kodwa kahle hle ukube laqhubeka lazomudla ngoba wazi kahle ukuthi wayekhuluma umbhedo eqambela ingane yami amanga ngoba efuna ukuhlambalaza mina yabo so manje sengimbona esehamba ekhuluma izinto engingayitholi kahle balushukela ikhuluma into engazwakali kule show yakhe le ifaka igama lami efaka nengane yami lo mfana lo akabaza abantu ngiyambona ngithatha kancane mhlawumbe ucabanga ukuthi ngilezi intatheli lezahamba ezishanga empama ezenzo magoti bakhe mina angiyona ke lo nhlobo leyo yabona mthandeni mfana wami wala sohlangana khona ngokufundisa abantu wena awungazi kahle kahle lasohlangana khona mina ukuqhumisa ngempama nje ngidaxa ngemvumo ukukhombisa ukuthi uyingane umfana ayikho into ongayenza kimi so qhubeka kana lengqondo yakho ngiyakukhoza mfana wami ngiyakukhoza ngikhomba ngomono ngiyakukhoza ungacabanga ukuthi nje ubuhlezi ukhuluma lezi zinto anyalo uyikhuluma engomeni zakho nje ngikuyeka ngoba ngikusaka ngikuyeka ngoba ngisuke ngicabangela umsebenzi wami futhi kwesinye isikhathi uyaqasha mawusanda ukukhuluma lembhedo yakho le ngize ngiye studio ngiyobhodlela khona kodwa one day ngiyakutshela sohlangana one Slimana day sotholana mina nawe ngiyakutshela boy yenkanini siyofela khona yenkanini siyofela khona yenkanini